Itora-inĩ rĩa Vumbu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Msambweni kaunti-inĩ ya Kwale. Kanitha ũyũ wa Rainbow Faith Ministry ũtigĩtwo ũtheri thutha wa borithi kũũhithũkĩra rĩrĩa marakunyirwo atĩ mahunjio marĩa makoretwo makĩheanwo marĩ na wĩtĩkio mwogomu. Kũrerĩkana ũtongoria wa kanitha ũyũ ũkoretwo ũkĩiga arũmĩrĩri keheri-inĩ nĩguo matigathiĩ thibitarĩ ona kana arutwo gũthiĩ thukuru. Kwa sababu ile mara kwanza tulipokuja na askari tuliwaona watu wengi zaidi ya 100. Alafu tukachukua grupu kwamba wale wenyeji wa hapa ni wangapi, lakini tukaona kwamba hao wenyeji wa boma hili tulipata watu 29. Ndio original Mdatas family 29. Na kwa wale wengine tulioangalia ni watu ambao walitoka makwao, ambao walikimbia mabwana waliacha bibi, na wengine walitoka mtuse mbalimbali. Makiria marũmĩrĩri 100 nĩo mahithũkĩtio magĩtabania mahoya marĩa makoretwo magĩtabanio nĩ mũnabii Joyce Mkumbi wa mĩaka 24 ũrĩa ũrathuthurio. Amwe ya arũmĩrĩri nĩ meitũrũrĩte. Kaja watu wakapeleka mashtaka polisi ya kwamba sisi ni watu tuna itikadi kali, tuna watoto tunakusanya pamoja na hawaendi shule, na ni hali hayo ni maneno yorongo tu, watoto wanasoma. Ujumbe uliposhuka kupitia kwa nabii wetu, nabii wa Mungu, ujumbe ulishukishwa kwamba ni maonyo kupitia kwa kanisa, ulimwengu na viongozi. Ndiposa tukawa tunahudhuria after kupata ule ujumbe na ile maonyo ya Mwenyezi Mungu, na vile ujumbe unaendelea ukishuka kutuelimisha ni jinsi gani mwanadamu anapaswa kukaa ndio awe katika ile njia salama, kwa sababu ulimwengu umeisha. Mungu mwenyewe anataka kuharibu huu ulimwengu na moto. Ĩndĩ ona gũkĩrĩ ũguo, ũtongoria wa kanitha ũyũ na arũmĩrĩri amwe nĩ mareganĩte na riboti cia borithi iria marauga ti cia ma. Sasa tulivyoona ya kwamba hawana makao, yani mahali kwa kukaa ni squatter, hawana mahali, wanahangaika huku na huku, hawajiwezi hata katika hali zao za mapato. Ndio sasa tukaona ya kwamba tukae pamoja nao ili tuwasaidie katika hali ya mapato. Kwa ihinda rĩrĩ kanitha ũyũ ũrĩ ũrangĩri-inĩ wa maabitha borithi kuma ceceni-inĩ ya Diani rĩrĩ nake mũnabii Joyce Mkumbi ũrĩa ũkoretwo agĩtongoria kĩgongona gĩkĩ atanyĩtwo gũthuthurio kĩmeciria nĩguo agathĩkĩrwo thitango cia kũhũthĩra ndini kũhĩtithia mũingĩ gatagatĩ ga thitango ingĩ. Tumechoka na tumesema ya kwamba tutasaidiana na askari. Sasa hivi wako hapa wanalinda, lakini mwisho wataenda kwao. Hawa watu bado angalia hapa, wengine wanaingia misituni, wanalala pale misituni, baadaye wanakuja kuangalia kama security imeondoka. Na wengi hao watu wako na manyumba hao, wamefanya kutoka makwao wanakuja kusanyika hapa. Daktari ameeleza kabisa na wametii, tunashukuru wameondoka. Hata vile ukiona saizi hakuna mtu yuko hapa. Watu wamerudi makwao, majumbani kwao. Utakuta kule wale watoto walikuwa hapa, wengine walikuwa hapa bila idhini ya wazazi wao. Wengine wamepotozwa, wanaambia mkutane mahali hapa, wengine wanaambia mambo ya skuli, mkiwa hapa mambo ya skuli hakuna haja mambo ya skuli. Kuma kũhithũrio kwa njũragano ciegemainie na ndini mwena wa Shakahola kaunti ya Kilifi, thirikari nĩ ĩhĩtĩte kũhukia ndini o yothe ĩrahĩtithia mũingĩ, ona gũtuĩka birigiceni ĩno no ĩratũngia ũregani nĩ amwe ya atongoria a ndini. Kĩũria rĩu arĩ no gũteithũra mũingĩ kumana na kũgwa moko-inĩ ma ahunjia aregenyũku. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ.